Wia mwingi no wende kuongeleka kaundini ya Kitui valai kali kaundini o maende kukilia mawasiamo kumana na ngusaniso ila siende kukosewa katikati wa mbunge ya kaundi su no vonge wa silikali kaliane makulia tongo ikumangalikoni siele mayivathukanio yote na mayithuko mamwene nthi mayasiaka na ngusaniso ini siende kuonzia maendeyo na kutuma kaundi itaendeya maine na nandiki mamovo kaliane mathingeli lavata wangu atanio na unenania maikulia tongo imamanthe usungio wa kutua wa kumina ngusaniso hii Onesmus Chalo ni watumbanisya mauvo nthi kauntini ya Kitui ni mume wa mawani moe vindani hivyo vya ngusanisyo ende na kukosewa kauntini ya Kitui kati wa kabwa serikali na bunge ya kaunti ya Kitui mainena na andiki mamovo musini wa Kitui ni mendo tongo wangava ino ili kwekala nthi na kunena nyana kwa mantho sungio wa ngusanisyo isu meiweta kana ngusanisyo isu yesote vya mwene nthi wa kaunti ya Kitui na ni kwikia kaunti ya Kitui kivinduo ni kinene cha kwa maendeo nitukulia Governor Malombe ula twisitwa musakuye na kula mbingi tafadhali ila tukuona mukwikanisia ndeto mwena speaker ene nthi ma Kitui ala moko ni kura ni makwithia matene imani naku nitwisi nesa miaka esu ya mina kuvita Governor manifesto yaku iyabika quarterly kuni tukukulia kwa nda yetha ipatonekana tweka ofisini ukebingia baya undu kinengo kunena wathiu kwene makatels nokethia nduoneka nigendo atiwakana sivina ndisu sina ndawa nitukukulia kwa ndaya ene nthi ma Kitui tiundu manokua mwende na kwikanisia ndeto ino kivutha kingi ni kiulika na ene nthi ma Kitui makwasi ya imani na ofisi wa executive one wiyo vone maweta ndongo ili kwati otongo wanga visu ile ni sisi kila kietete mufetu kano usu na nimele kwikala nthi na kuosisia vala baetete thina kutungia ngwatanio ya tene kielelone cha kuthukuma imwe vatengusanisyo kana mwikanisyo wa ndeto ukweli kwina kawiro wa governor na speaker kauzu wakuzana za pio uzu speaker mwawetete kauzu kwa wingi kandi twake nanga mbuzanga na tango tabike kutabisia bayo baye mundu wako sakwa maya muzeni mazaguwe nando me 40 Malombe governor mazaguwe nando na agilisha ando ezo aweze kana maya musiyayu nemo andosi magu we ndo mondosi wo no makwandikite ane maweta kuendea na kausu ni kuomesia mwene nthi wa kaunti ya Kitui na wala wetelete maendeleo kumakula kwa serikali ya kaunti ya Kitui kivu twina malelo twina ndawa masipitali maitu sena situ yandika kwa mawiyani nitu wionesa ula ungamie maundu ma malelo minister muima akwanjika kwase kana matinga ala mebo Kitui ni motala paina matinga katika kaunti ya Kitui mota malelo tukulia hata matinga matebo wathi ba kisasi wodi ya kisasi bandu betu akavasia betinga yathukia bu wathi mwingi betinga ngi yathukia na igwa musi kwa mundu kuni tukulia ofisi wa executive mwe serious uko mayene nthi ma Kitui muyumetia ayo kuko mayene nthi ma Kitui mubithanetia ganda sienu kutu tungameta kate twasia tawasi wa mwene nthi nitusukuma maundu maitu batonekana nikenda tukoona thukumi uka kavindani kana governor wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makoma Lwambono ni siku mosongea speaker wa bunge ya kaunti ya Kitui Kevin Kinengo itina wa kueta kana thukumu wa serikali ya kaunti ya Kitui ndwende enesa ndi vote ya mlingwa mavo Mutongo TV nita Onesmus Chalo.